Siitä huolimatta osa ajoneuvosta joudutaan edelleen avuttamaan. Tässä on meidän tuottajia. Aleksi ja tuottaja yleensäkin ottaen niin seuraa sitä päivän lähetyksen kulkua ja katsoo, että kaikki mahtuu. Aina vähän venyy noi puheet. Niin, tai mainitsitko mitään, koska Juntunen otti sen kuitenkin esiin siinä, että se on täällä, tai että 4 piispaa on. Sitten täällä on meillä tämä reporterit, eli ajankohtaistiimi. Ajankohtaiskatsauksia on päivästä 3. Sitten tässä meillä on editoijia, eli osa editoijista editoi tosiaan niitä täällä tehtyjä ohjelmia. Ja osa sitten editoi näitä puheita, jotka tulee seurateltasta. Ja ne puheet sitten, kun on editoitu, ne sitten siirretään nettiin. No joka tapauksessa tämä alku. Tässä otetaan nyt eka kertaa meillä nettiin tätä videolähetystä avajaisista. Et kokeillaan, että mitenkä se toimii ja onko se kuinka suosittua sitten. Täällä toimitetaan kaikki ne ennalta tehdyt lähetykset, niin ajetaan ulos. Äänitarkkailija siinä ja juontaja sitten juontaa sekä ne ennalta tehdyt tietenkin ja sitten koko tämän päivän puheet ja kaikki. Ja he pystyy seuraamaan tuosta näytöltä koko ajan, mitä tapahtuu teltasta. Jos vaikka yhtäkkiä tulisikin jotakin erikoista, niin ovat heti ajan tasalla. Efesiolaisen kirjeessä annetaan selkeä ohje siitä, miten tulisi kohdella toisia uskovaisia. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa. God in His congregation loves, nurtures, cares for and cleanses. Чада Божие, следователи Иисуса, жители Царства Божьего и члены семейства Бога. Kärleken är jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Onko teistä nuoret tärkeää tai... Skulle jag liksom inte vara gammal efter att veta om det här så skulle jag nog känna att jag inte liksom, det går inte rätt till. Att vad ska hinna med mig sen när mitt liv tar slut? För dig har det säkert varit ett aktivt val just det här med att låta alla barnen komma. Varför har du valt så? No, jag tror så att det är inte jag som bestämmer, det är Gud som bestämmer när vi kommer och när vi går härifrån. Och så har jag velat låta det ske. Och de barn som jag har idag, det är liksom, jag har ingenting annat egentligen. Har du någon gång tänkt tanken att du skulle välja annorlunda? Ja, alltså, jag har ju tvivlat på det här just att kan det vara till exempel barnfrågor men också andra frågor sen kanske så tydliga men att överhuvudtaget att kan det nog vara på det här sättet att vi bara är en så här liten grupp i världen. Visst kommer det sån tanke med att jag har nog aldrig tänkt tanken till slut att jag skulle gå bort härifrån. Att det här är mitt liv. Om något av dina barn då skulle välja en annan väg än den som är din väg, hur skulle du uppfatta det? No, jag skulle vara ledsen för det. Jag skulle liksom, eftersom jag tror så att den här vägen leder till det eviga livet så skulle jag vara ledsen för det där barnets del. Så du är beredd att ge dem det alternativet om det är så att de väljer? Det är ju inte jag som ger det. Man gör själv sitt val. Man kan ju tro som någon annan. Jag kan inte tvinga någon att tro så här. Alla gör sitt eget val, som jag har fått göra mitt eget val.
Oletteko te ihan heille outoja ihmisiä vai? Joo. No onko teiltä kuin pitkä matka tänne kentälle? No tämä toimii sillä lailla, että jos tuolta löytyy nyt semmoinen harhaileva tai itkevä lapsi, niin joku aikuinen ottaa sen, kun ensin kattelee ympärille, että näkyykö siinä vanhempia. Ja sitten jos lapsi vaan itkee ja on hätääntyneen näköinen, niin he tuovat sen tänne. Ja jos täällä on yli 2 tuntia lapsi, niin sitten me voidaan ilmoittaa tai tehdä semmoinen kuulutus, että ilmoitetaan, että täällä sen ja sen näköinen lapsi odottaa vanhempiaan. Mutta kaikkein huolestuttavampaa on se, että lapset on ollut hukassa ja niitä ei löydy. Jos tämä lapsi on ollut hukassa sitten yli sen 2 tuntia, niin sitten me ilmoitetaan tuonne turvatoimistoon ja he rupeaa siellä sitten etsimään sitä lasta. Ja jos ei sittenkään löydy, niin sitten tehdään myös kuulutus, että sitten voi koko tämä suuri yleisö täällä tietää, että tämmöinen lapsi on hukassa ja näillä tuntomerkeillä etsitään. Sitten aina löytyy. Programmet på Suviseurat har knappt ändrats på 100 år. Det är predikningar och man sjunger Sions sånger. Trots att det här är en av Nordens absolut största barn- och ungdomssammankomster så ordnas här inget program som specifikt skulle rikta sig till barn eller ungdomar. Jag tycker det är riktigt bra. Jag vet inte varför det är så. Det har ju alltid varit så. Men det är jag saknar inget annat. Nej, jag tror det skulle... Jag har faktiskt tänkt en gång på det. Att om man skulle arrangera någonting så tänkte jag, nej men... Jag tror själva... Här bara, man bara är här. Så njuter man av det som finns. En mä koe. En ole kokenut niin itse nuoruudessa, enkä koe tällä hetkellä, että mun lapset kaipaisi jotain sen kummasempaa. Alltså det finns inte. Eller egentligen finns det liten specialgrej. På lördag kväll finns det sån här stage som predikan med det typpredikan där man talar om någonting som berör unga. Alltså man kan umgås här med sina vänner fast hur sent på kvällen som man vill. Och liksom... Ja, nej, jag tycker det är bra som det är. Om man vill så kan man se Suviseurat som en äktenskapsmarknad. Det är här som rörelsens ungdomar från olika delar av landet träffas. Eller så kan man se sommarfesten som en enda stor släktsamling. Har man 100 kusiner eller 89 barnbarn så är det svårt att samla hela släkten. Suviseurat är lösningen. Och alla tycks vara välkomna, oberoende av om man är kvar i tron eller inte. Ketä lähdette etsitään? Mä tein 20 tikkarista. Täällä matkalla ja tiellä elämässä ja arjessa ja Jumala on taivaallinen Isä, mä näin meidän kanssamme ja hän järjestää meidän elämämme asiat parhain päin. Olet sinä saattanut ehkä monesti yksinäisyyttä tunteva nuori Jumalan lapsi näissäkin suviseuroissa ajatella sitäkin asiaa, että Jumala johdattaisi minulle elämän kumppaniksi suvaisen puolison, jonka kanssa olisi yhdessä hyvää jakaa elämän kaikki ilot ja murheet. Om man